درباره علم باز یک مثال دیگه بیارم شما. در سال 2018 ما از دوشنبه کراسنودر پرواز کردیم самолет قطعی. در таможне таможне همون Россия чихел тоҷикоравӣ мекунад, ки ту забона намедонӣ ки ҷо омадӣ, овози баланд қади гардезем. Ва вақте ки мо наздик шудем ба ҳамроҳи духтарчам ба таможне, бо забони русӣ гап задем. Мисол духтарчам забони русӣ қадим гап мезад, майда буд. Ба мо дод назад, бо овози баланд гап назад, мулоим. ин аз сабаби он аст, ки вақте инсон забони ҳамонро медонед, шуморо эҳтиром мекунад. Ёки мисол ки савод, барои чӣ мегӯянд, ки дониш андар дил чироғи равшан аст ва ҳама бартани ту ҷоҳаншан аст. Бинӣ ба сари мо дод назад, ба мо мисол ки муомалаи хуб қади гап зад. Бо мо пурсидам, ки мисол ки дар куҷо таксиро интизор шуда мумкин аст. Моро омада ба таксӣ мегиранд. Бо ҳамон таможнӣ гуфт хе мебироед, хе меред, дар онҷо таксӣ қатъи местем. бинед дониши инсон роҳо нишон медиҳад. ҳатто дар Кавказ будем, бисёр мара мисол барои ҷои прописка зиндагӣ намекунем, моро бурда проекта карда мебаранд. Ба як рӯз ҳамон бародари мусалмон гуфт, ки шумо протокол даст наёмонӣ, сусу шумо ба хутон бадӣ мекунем. Ман гаштам гуфтам, гӯш кунед, шумо мусалмонед? Гуфт. Ман гуфтам, ки ҳар чӣ ки бад асту нек аст, аз ҷониби Худованд аст. Дар тақдири насиб агар бадӣ боша, ҳам бадӣ мешавад. лекин бадӣ набоша, ба бадӣ гуфтани шумо ягон бадӣ намешавад. Ба тарафи ӯ занаке, ки дар хонааш ман прописка кардаги буд, таки занаки гапдон як ҷо шумо ёфтем. Занак соҳиби хона гуфта, ки занак бисёр занаки басавода, ира нарасен. Просто нарасен шумо нишо. Гуфта прописка қад гаштаест, легал на чӣ шумо хибара мебиёрен шақа. Проекта чӣ? Фақат ман мегуфтам мо туро депорт мекунем, ису барои хотири кӯдакот наметавонӣ пайдо кунӣ. Гуфтам депорт накунем, мерам Тоҷикистон, ватанам. Гуфтам ватан дорам, Тоҷикистон ҷон ватанам. Гуфтам қа шумо моро таҳдид мекунед, метарсонед, ису кунед депорт. Садқаи сартон гуфтем кампиро, ки и будильник модели занг задасе вақти чиз график дорам. این واقعه سال 2018 بود، در کافکاز شدگی بود. 2018 رحمت خداوند میگه که 2018 تا 2020 ما هم 2 سال خیلی فقط تهدید کردن که دپورت میکنیم کنین دپورت. گفتم میارم تاجیکستان 5 سال پس بوم بیام روسیه. خواستم میام روسیه، نخواستم در تاجیکستان وطنم زندگی ما دوام میدم. چی قشنگ گفتیم کلوب وهیما میکنین. یه خیلی آدم وهیما میکنن. وهیما میگن که وهیما ترس انسان نیست میکنن. لیکن هر چی که دما می وهیما نیست. وهیما دما نیست. من کودکی وهیما دما نبود. من وهیما را اهمیت نمیدم. وهیما میکنم به من. لیکن من وهیما را هو میگم با کلاخ نکور میکنم. من وهیما را اهمیت نمیدم. برای که من پدر مادرم به وهیما کلان کردگیم. پدر مادری رحمتیم من به وهیما کلان کردگیم. گفتگیم که دختر جان هیچ چی نترس. بغیر از الله تعالی ягон кас ягон чиз натарс. Гуфтаги мар падару модарам. Ман гап падару модарам дар гӯш мекунад, ки ба ғайр аз Худованд ҳеҷ кас тарсидан дар кор нест. Лекин падару модарам мара мегуфтанд, ки барат рост биё. Ҳеҷ касат мисол фреб накун, дурӯғ нагӯ. Лекин ягона аз касе ки метарсӣ аз Худованд бутарс, ки ана он кас тира мисол ки ҳимоя мекунад, он кас тира дар ҳама ҷо мебинад, кор мушкилита он кас ҳал мекунад. Мо ҳастем, нестем, падару модарам ба ман мегуфтанд, ки мо ҳастем, нестем, Худованд ҳамеша бо ту ҳаст, ки ҷо ки бошӣ. پس من چی باید انسانا را وهیمه‌هاشون رو گوش می‌کردم، ترس و همشون که خیلی میشی و خیلی میشی. من واقعی که سال 2093 در من شدگیه که ویدیوم شما گفتم ما رو از وحدت دوشنبه بردن که تینجی امانی دوشنبه. بعد این واقعی که شد من دیگه یه بار گپ انسانا رو گوش نمیکنم، در گوشم نمیگیرم. چیزی که در نصیب باشه میگم که از تقدیر روی گریز نیست، نادیده علاج نیست. چیزی که در نصیب ما باشه اون رو میبینیم ما. بله.